Press Club asai hem kidam tang surihini ra narkepen akimang pining surihini ra ingkoira plianing kan an kichun. Pai ni pai ke bar ni dongka mukam rong supiar lualong Greater Dongka Mukam Press Club chi hekpen GDPC asai hem kang pu amai ke pamanpon. GDPC asai hem kang pu amai along maipu Livingston B pen mai chepahem puponsi GDPC chunbang wiki bepen mai ke pha alam thelapen aluhi pachini pon labang so mai along aluhi sarpo aman pen Dongka Mukam Municipal Board Vice Chairman Rensing Timong lapen DMB Ward Commissioner Jitu Terang aluhi sarpo aman pen nangkachitong don Manpeng aluhi aron anathu BD Sar Santanu Rongpi Advocate Hamren Judicial Court Chopa aluhi aman pen Joy Singh Terang Mai Phu West Karbi Anglong District Press Club pen Dangloki Ong Dong Ki Thekiding lapen Pherangkia Tum Chitong Don Bangso Greater Dongka Mukam Press Club asai hem Kimi aluhi sarpo Rensing Timong Vice Chairman Dongka Mukam Municipal Board arideng pen ingpu ponsi kebang GR ni saya modo anta kacirap cito dunji aphan lamchak cipipon lapen jasimet pet lapuan angdeng nangki lilong laki DMB Vice Chairman Rensing Timong aning kimia joklo lapen Greater Dongka Mukam Press Club asai hem aparman akimang pon kedamtang surihini ra narkep aningkan pen pining surihini ra ingkoira plianingkan an kichun longki DMB abitung atumaphan GDPC amai Phu Livingston B pen kachuropa jerpon pusi pherang pen bertalong pon Dongka Mukam penili toma pherang ke rangsina kathar nang kilo berta Public TV Karbiang lo to pini nijang Karbi Anglong pini ni pai kep pai chiklu Dongka Mukam mate itum west nijang Karbi Anglong West Karbi Anglong elitum ladak elitum Greater Press Club Dongka Mukam laso asai hem long kang pulong eli panan chop hapono lapen hokpet alam itum chairman sarpana chohang sitame alang li abang abida jani nili alang li hoi nili banglo lapen nili tum mo chetong lo iltum da commissioner do lapen da Dongka leader tum dolo not bani tum itum chetong bang pen itum ingpu pi dono lapen ningrong lo pini iltum Dongka Mukam long laso Greater Dongka Mukam Press Club laso nang kibi lapen aprang adolo ariding klui pen dolo alang de aprang kemang pon sim hanse tame alang de pini apirthe avelo chewelo ta alang de pleng ne stame pini kaketa do itum laso Press Club long phanke aprang itum athe Press Club hello iltum press media tum hello alang li keme kam ponot hajat ponot alang litum kapacitak Karbi Anglong farman mate angton pusame pacitak bangke lalo lasi hasud nili chinidun itum ka chehonai Dr. Turam Rahang pusame hasud longlita pipu pulo sitame alang li kijapon simanse alang li siwajulo pusap poi fit pusame alang li non CM sardo alang li putodak litum dak chief advisor dak district long alang li Josing Terang kai dolo lapen pu alang li British Ronghang dolo lapen dak legal advisor dolo alang li Santanu Rongpi advocate dolo lapen sona bang putum dolo lasi iltum mepik ethe itum media hello dak Karbi Anglong long keme khainu pusame keme long pusame alang li tumsi birtalangwan pipo labang ke itum ningrong alam lo lasi itum pini dak Dongka Mukam long amasi dolo dak iltum dak pini ingpu pondo so Press Club long pini chupapon lapen ning sampik lo lapen itum ingpu pipon lo lasi itum non ke bangji bangke la lo iltum aprang pabeng hoi bangke itum CM sar Dr. Turam Rahang da chechak lo aso bangke alang da pipo pulo theme hasur bangke alang li chewaju lo se manse bangke aso pachuin phan nilita dak alang li pen isi penepen dak
forwarding na pilo pulang te iltum alang li tuhan nok tamit long lege ripi pu pusin iltum cecak lo ampen itum chairman sar itum tilisram rong hang panta nili true phun pen masa cingkilong lo nang lile eten noi pusin nili phanang toilo lasi nili tum dake rata farman mane phan ki pi jung phan put kali lasi media phan puke adha bikha phan samil itum long le ripi pu pusi itum pini lasu media hoi pen tame itum cecak lo pen CM sar pen isi dake isia lu te land belong to council pultang te dak CM longle hem pu ke CM sar penang pot Dr. Turon rong hang pan pen pet lok wan pen nili so pang forwarding na pilo pultang te nili tum dak pen process pu pusi nili ni lo la pen ভাল লাগিল বিগত 2008 চনত আমি যিখন ডংকামুকাম প্ৰেছ ক্লাব আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ সেই ডংকামুকাম প্ৰেছ ক্লাব পুনৰ আজি আমি নতুন কাৰ্যালয়ত আমি আজি শুভ উদ্বোধন কৰিছোঁ আৰু এই উদ্বোধন কাৰ্যসূচীত আমি ডংকামুকাম পৌৰ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ ৰেণ সিং টিমুকক আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে এই কাৰ্যসূচীত আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ এই আমন্ত্ৰণত তেওঁ আহি আজি আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীত শুভ উদ্বোধন কৰিছে তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰথমতে উপাধ্যক্ষ ৰেণ সিং টিমুকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ডংকামুকাম প্ৰেছ ক্লাব কেইটা ডংকামুকাম প্ৰেছ ক্লাব আজি বিগত ইমান বছৰে আমি যিধৰণে কামবিলাক কৰি আহিছোঁ আগলৈকেও আমি তেনেদৰেই একেলগে আমি কাম কৰি যাম বুলি যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি লৈছোঁ তাৰে এটা অংশ স্বৰূপে আজি আমি আমাৰ নতুন কাৰ্যালয়ত আমি যিধৰণে আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ তাত মই খুবেই সুখী ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ যিহেতুকে উদ্বোধক উপাধ্যক্ষ ডংকামুকাম পৌৰ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ যিহেতুকে উপস্থিত আছে তেখেতৰ পৰা আমি কিছু মন্তব্য ল'ম Manja Bazar Committee atumpen Kichengsi Executive Meeting kedopon. Lasonsi pai ni pai krisi arni Manja Bazar Committee atumpen Kichengsi Executive Meeting kedopon lasu kedopon along kichithan ponatengke kusonsi manja angkang arlo kepang thirponang ji ason anki nitom Manja Bazar Committee atumahin pensi celangpon po lapen hichi arlo kepang thirponang ji anta celangpon po pusi Manja Press Club abitung atumalong chithan pon. Athe pialam Bazar Committee atumpen kachithan pon ningkan isi pensi arpu cepathek ponno lapen bangso Manja Bazar Committee pen amai phuamen sarthi ingti lapen alang lidun kong chunbang samrat lang thasa latumsi ja ponlin popusi Manja Press Club abitung along chithan pon tangte nonang ton pen alang lituma hin pen kaningje ponalam the pen le arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Terangkipan ke papon nambang jelalo nilitum Manja Bazar Committee Hakimi approval Hakimi Committee lalu Han Committee và Council pen nilitum Han approve nagi Kichengsi nilitum Executive Meeting kapado nilitum member office panel pandanglok member bang Koy Rafiando kasi nang tumufan nilitum Bazar Committee diklaim kedam laso si claim pon ay mabot laso kimnat hapon pati tujuli pon do kasi asap to rat kami napasimilud na wajah ni sinakituman Ano pini amay lang mabisi kaching may pon. Nilitum ini Kichengsi Executive amay long nilitum kaching way pon nilitum Manja Bazar along pinangan kasiksak do na sila bangso kasiksak along non Hakimi Committee akiter ke do ko kajoy ni si community to na committee pen girang nilang nilitum labangso
kapaklar bori phan nili tum komiti ahin pen nili tum separai pono lapen kirang elang an sedami nili tum manja town komiti lapen manja bazar komiti celang pen nili tum labangso manja abojar mangte manja market along nili tum kapaklar bori phan nili tum bori pono rapo nili tum kini cingwai pono La so komiti ke ningkan ko ana farman si ke patri panik la. ini ke nili tum komiti ke nikan si pen ipoi labang nili tum reshuffle kurina bo pista me nili tum claim ke dam alo nili tum celang pon ko dong si claim ke dam nili tum misen bunong te reshuffle de chita so komiti hoitu nakili tulok na hai misen boleh so komiti na chili si ke om namen La so komiti no na kimi seng de pen na litung ko peni asai ke deng ponji la person ke mat hadol igma. lalu nili tum ke cengsi cuma kapon mage non kerangji tarik de piani nili tum manja hawa manja market area an nili tum social work lempon po lapen non kerangji 15 August Independence Day Catalan poli kami nili tum lam itu manja bazar komiti hoy pen same disipon Angela lalu se mandar hiti ahiti ke pasti kita panel tu mien pe bele project ke se ke somno. lalu nili tum kamat hapon ke nili tum sini kacingwa epon ateng nili tum non social work 14 ani gitlemi avastha me nili tum dustbin ki keron poli kan sam nili tum kacingwa epon pini ju papa kondo lo la bozar area lo nili tum no ma dustbin oi bot dustbin same nili tum permanent dustbin system pene ring bell pen kapunai por same nili tum along along dustbin di poli fansi separai pon non akimi present bage ada pen bang ikut nang puri town committee pen council pen cover nang tibang nili si present lo nili men certainty nili non ketobom romang mathar taro arong Nani long na cerap din fan secretary bang konsen. secretary alang li ano samrat lang thasa athuram gao dak beng anu